Bizlerin mallarımızdan gözkö görkemde üçün uşunday jakşı adamdardın jaşı ataktan 100 yılga jetken emes. Allah'a imanımızды жаңыртып, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan astına Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الثقلين والأبرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رب العالمين dualarımızda kabul kılgın, ayetimizi mübarek kılgın. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ayetiniz mübarek olsun.